Ovdje imam jedan telefon S8 kojim ćemo izvaditi matičnu pa ćemo ugraditi u drugi telefon. Krećemo polako sa zagrevanjem i vađenjem zadnjeg poklopca. Gledamo da ne oštetimo touch. Telefon je svakako oštećen, tako da vadimo samo matičnu. Uzimamo duvaljku, zagrijamo na telefona 120 stepeni, duvaljka oko 220 stepeni i polako gremo. Sada ćemo vidjeti kako će staklo da se ponaša, da li će da puca. Ako da, onda ćemo lepiti sa trakom koja je otporna na 300 stepeni. Ako ne bude pucalo, onda ćemo ga skinuti lako. Oko 100 stepeni treba da bude da bi mogli započeti skidanje. Već vidim da ćemo morati da zalepimo i da onda počnemo skidanje. Koristimo ovu traku, ja sad ne znam tačan naziv, ali je za visoke temperature otporno. Treba zalepiti što bolje da što manje stakla spadne, pošto ovo Edge ekran vodite računa da ovako se zalepi. Pazite na prste, staklo je tako u pitanju. Možemo 20 za